Kajingtmu jangka sorkar Meghalaya ban penkendria yakinong di Madan na Khandailat syakajaka yang kali persya yaka Apex Bank kalaya kendu jing haba ka senjuk kinong di Madan Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalakir nga ban kendria syakatai kajaka. Kakong Biolin Pertu Presiden ke MGS PSVA kalaya thu bakaseng kamhun yakajing penkre jaka bathamai jangka sorkar penban lapan bor yaki dekhot jong kani keseng ban kendria syakate ke jaka bathamai. Baro arliang ke sorkar berkinong di Madan kilayo i yaka jingkap nia hakandailat. Lakat taru ke sorkar kade ban ai daka jaka ke bakeluit. Yakarai ban penlong yau di Madan hatunom kam muda. Kaseng kinong di Madan kampat la ban rai lakan pediang niker nga. Endang yang keren halor kani kapang haka arpusan tarik yayong. Kakong Biolin kalau ongru kaseng kinong di Madan kam persya ya kajing penkendria jaka namar ka Khandailat kala shlei bat khapnya hadu kata-kata. Kalau ongru kaseng kane trelang bat kasorkar ban wanra ya kajing keluit hakani kanong ba. Kata hoot kadan namar ba kajing yakran jongi te na nadu nongkong hi long ba kasorkar kan pejbenia ya ka jaka ka babiang na kabanta jongi ka badai be hak ka yaudai te wada dukan menta ngiladap ya persang hi ban yakren ban yapan ya ki jaka ban ya penijing mut ya ki handrai teng-teng ka sarkar pat kalalong no ya ka ai ka bangi manjur em maki ki penmon manjur daladi haladi dai te kilasna hang te po to ya katuru ngimen hadin nang tu hakatu tingi ongken ba ya ban ya do te long ti chapo te kamlong namar ba kawan ga pi de ti chapo du kasma ba kasma nang tu kadum te kam dalong sip te ya nong di Madan namar ba kam tam le darung te yo sa kajing pang gi balalai pujaj namar na katu kajing sma te to ya katar ka sarkar kala pensngap hi namar bangi momtre ya kathi te nakaliang sarkar ru kala pediang ba ngim momtre te adin nang tu kani ga bahalor te mana katu ngilaya persang hi benong namar bangi laya khamnya bat ngilaya bun long ai katu bahajrong ru dai ka sarkari katuru mana kani kala pediang te endang ila perkhat bah pat em namar ba kamam niam datang hang the namar nong di Madan ubun ba kamam niam ra brok khoj basa kawai ru namar pi kini gidukan ki su ongno kini gimarwari ki ba he mo dai hi napo dukan ki asai lu kitiar yang fish pak Madan katu kawai kalawan ke jingkap nia kamar pe kini baro khoj kiwa ya gidukan kamar kadon hapo Madan handrai ya kata ru ngila ya keren haka meeting keng namar balada ka sarkar hi kan ong ban kan penbiang ya ka jakasyong yangi kumbaki ong maki dai bat katu kajing ka jakasyong roem kadai bandan daka rule keng namar ba kajing don jongi hang ning ibun ba bandong lada kini kidukan he lada ka sarkar ka banongkong kamla ban penbet chwai kini kidukan behe baki sai chabar pek namar padukan gibu ne me kini gidrol kini gi yit baki bu kum ki mobile ne kum kino ki jing di jongki andai lada ka sarkar ka kwahi bakan kan ya trailang bangi bat ka kwahi ru bakan yarap yangi kinwengi kini ki basyong dukan napo bakin sai chabar katu kalalong ka bakelut bat sakawai ru kajing kwa jongi hi namar ba kata ka klaim deh kata ka klaim kamun kino ki badai hok bat kino ki badai hok bat uno badan arlai telidukan bat kino ki badan kawai kata dai ka banongkong ka bangi kwa mangi deh lada ka sarkar kalau da biaja ka taru kalau along ka bakelut namar kibun hi ki badan kibun hang ni ki badan sausan teli gidukan iwei klek breu dan ke badan lai sau ar ita dalada kumangi padangi dan kawai menongin lek no ya kata kajing ong kajang sarkar ru kala ngila latip lupa baik kadai ka ba kabayak
kabamla bang ngimamla bangin kersan ya kayeng ya kasem jong ite namar beliu mentahang ni kayap mak kayo namar ngidi jing di hang neru am kumbalong ha kitu kipor bempat lockdown deh kayo mentah kahir bha namar beliu ngamtip kain kaperthai long kibriu ki ba ki laduk teh kayat kayang namar laj na itu itiar ba idon kam palat hayeng